ker si omenilo, da si postalo fan animejev šele v... Sej, to so zaprašati! What is your first anime? Ne, ampak to pomeni, da je samo 3 leta šele fan. Ne, eno leto celo Oh so še. Koliko animejev si dejansko uspela pogledati? Go back into the past and watch it. Čeprav, če sem te jaz prav razumel, pač eno leto si tako zavestno anime fan, je to tvoja identiteta, ampak gledala si pa že prej animeje, ne? Ne, glih to, pogruntale, da animeji obstajajo. Vedela sem, da obstajajo. V gacha community si dosti objavili tudi like in sem pa tako, didn't attract me tisto, nisem pa tako, da bi šla pogledat. In bolj sem zvala tako, kako sem prišla od tega, mainly zaradi faksa, prišla sem na faks, dosti kolegov spoznala, 2 kolega, en kolega in moj fan pri tem, ko še ni bil moj fan takrat, oba 2 anime fan. Ogromno pregledala vse in vedno, ko smo se družili, vedno sem se v anime menilo in sem bila tako... Ja, ko sem še drugo menilo. Kaj naj sem, jaz nikoli nisem tega gledala in sem bila tako, okej. If I wanna be social, moram tudi druge interese gledati. So anime is social now. Ja, hodila sem druge interese pogledati in sem bila tako, fine, če se že menijo moji kolegi v anime, I'll give it a try. In prvi anime, ki sem gledala, je Demon Slayer. Dober začetek animacija. Sem takoj, padla sem že v parih epizodah. Jaz sem mislim, da 24 epizod je v eni sezoni. Jaz sem teh vseh 24 epizod. Čak, to so dobri stari časi, ko je še bilo 24 epizod v sezoni. Jaz sem teh 24 epizod pogledala v 2 dneh. Moče malo manj kot 3. Mislim, da je pozno začela, mora hitro nadoknaditi. In sem začela jima govoriti, da sem začela gledati in I actually love it. In sem mi celi seznam naredila, to pojdi pogledati. Of course, to je anime fan, da gledaš anime, 100 gledala. Celi seznam sem mi naredila, ki ga malo followa, malo mimo tudi grem. In bil je to prvi, tak je Demon Slayer pogledala, kaj sem še pogledala. Nisem jih veliko, ampak še kar nekaj. Jujutsu, kaj sem prvo sezono samo... Zdaj je zakon nova sezona. Nisem še začela gledati filma, nisem že pogledala. Je fajn, ampak ni tisto tako... Demon Slayer je boljše. Jaz se strinjam. Je pa, bom pa rekla, Jujutsu Kaisen, po moje je bil Gojo prvi karakter, katerega sem začela simpat for. When he takes his mask off, I was like... I know, the first time you see his eyes. To je tisto, pač Gojo Satoru je tako nov Kakashi. Glej, te boš ljublja drugo sezono, ker tu pa je tak. And yeah, I guess I found out I have a thing za funny psycho anime man characters. I mean, there are so many. There are a lot of them. Všeč mi je, če so funny, da se lahko nasmejim za vsaki brezvedno stvar, ko naredijo. Jaz se Lelušu stalno smejem. Tak da je bilo tak, okej. Razmišljam, če je Leluš Jujutsu Kaisen, Violet Evergarden sem pogledala, Made in Abyss sem pogledala. Prvo sezono, drugo sezono sem mislim, da 1 ali 2 epizode pogledala, pa nisem še dalje gledala, malo sem pozvala. Čak, film si gledala od Made in Abyss. Sam. In kako se ti zdi drugače eskalacija Took me by surprise, looks so cute, but then the twist. Then the gore. To je po mojem tako najbolj nagražen anime. Ja, ampak je fenomenalen, ampak je tako vse najbolj nagražen. Če je rekla, da ima rada horror, tako da. Ja, ampak I think that's a bit different, you know. Mogoče ima rad horror. Ja, mogoče ima rad gore, ja. Pogledala sem Diabolic Love prvo sezono. Bila sem tak, prva sezona še bila druga sezona sem že bila tak, pogledala 1-2 epizode, pa sem bila tak, ponavlja se še, novi liki izgledajo, obdobje so kopije prvih likov, sem bila tak, nisem niti dalje gledala. Chainsaw Man sem pogledala, Oshinoko, of course, Angels of Death, ki je postal moj najljubši anime, poleg Demon Slayerja. Tam je the main character is Angels of Death, Zack, oziroma Isaac Foster, je moj number 1 favorite character in ga hočem cosplayati. I love him. Tako, kaj pa ti je všeč na njem, da je tvoj najljubši karakter? He's funny and he's dumb. That's basically every shonen main protagonist. He's a psycho. Sorry. He's a psycho, ampak je serial killer now, ampak he's hilarious. So a hilarious psycho serial killer is your dream man. I guess so. Všeč je ful. Pač glavno, da je funny in on je hilarious. Tak sem se nasmejala pri njegovih delih, ko je bilo kaj, cause he's extremely, he's kind of dumb. Ne zna brati, tak da ve nič reči in prej je hecno, ko imaš kakaj dela z Ray, ko je tak, he wants to break the iron za njegovim tistem, kaj je že, kako se že reče do tem?
Oh my god, not safe for work, hitro Ne, aktivirati. weapon je, tak je. A je weapon je. Kot Grim Reaper, ko ima tisti veliki. Časa. Sajt. To ima. In je hotel železna vrata odječe s tem zlomiti in je bilo takrat, it's made of metal. I'll try it anyways. Tak, why didn't you tell me? I did. Boč mogla biti tu na Jojo scena. Igrala sem igro, gledala sem anime in zdaj zbiram manga. Zdaj sem ugotovila, da je prequel manga iz tega zgodba in sem bila tak, I gotta collect it, ampak teh moram naročiti vedno. Surprise sem bila, ko sem šla v Ljubljano v mladinsko, pa sem videla, da imajo 4. del prequela Angels of Death in sem bila tak, that's a surprise, da imajo, ker to ni tako popular anime. Mislim, da vedno bolj diversifikajo že v mladinski, pa zdaj, kaj TCG Park. Mislim, da TCG Park je začel z eno polico in zdaj imajo že 3,5. Niso že zdaj že 4 police. There is so much. Zdaj je že več mank pa light novela od drugega. Zdaj so knjigarna. Še najhujše je to, da v bistvu, ko prideš tja, ko vidiš, da ne vem, objavijo, ne vem, da je to pa to imamo, pa prideš tja, kje pa imate to? Že razprodan. Gledam na Instagramu skozi spremljam, sem tak, I wanna go. Ljubljana, ne? Kraj. Daleč je, zdaj tega. Dobrodošlo v Ljubljani. Thank you. Če bodo imeli mango, ko jo hoče imeti od Angels of Death, bom bila tak, right up, kupim vse magari, pa ne vem koliko dam ven. Mislim, da če te danes peljemo v TCG Park, bomo mogli tako, 9 je ura, še. Fant mi je rekel, da če greš kdaj tja, ko mene ni okoli, nujno pokliči, jaz ti bom dal celi list. He told me that. I love that anime. Večkrat da ti pogledam, čeprav je samo ena sezona. In manga je tudi odlična od tega. Je malo bolj detaljno v backstories na karakter, kot je v animeju na pokaže. And I love it. I love all the characters. What's the story about, tako, in general? About a girl named Ray. To je tisto, ko smo že She wants to die. Tango, malo teži. Demenca muči. Smo že čez 30. Ko greš skozi vsak... Je to povedala v tej epizodi ali v prejšnji epizodi? When was that? Čez vsaki level story gre, na koncu vedno nekaj ve, ker malo pozabla, pa se spomni nekaj. But main je, she wants to die, so she made a deal. She helps Zack get out of the building, of course. And he kills her when he goes out. Ampak mi je všeč, kako so se navezala drug na drugega, da mi izgleda, kot da he doesn't want to, but they look so cute together. I can't say, I mean, they look cute, ampak goddamn, he's adult, she's minor. Gotta watch out, ampak tako cute. Če je ona stara? 13. On pa je mojih let 20, 21. What's age in anime? Ali 23, ne vem. It's not, rečejo in appearance, ne vejo, kaki age, ampak tak predvideva. Like starih animejih, 14 so, pa so zgledali kot in appearance, tako mlajše, ko zgledajo, starejše so. Yeah. Običajno, ni tako pa, nekaj obratno, pa starejše, ko gledajo, mlajše so. Njih tak je običajno. Naprimer, kaj je že una Rory je 980 let. Medtem, ko če gledaš tale orihime iz Bliča, je pa koliko, je pa 13 ali 14 ali nekaj tazga. Pred kratkim sem gledal My Dress Up Darling in odpre vrata kopalnice. Mislim, tamle je. Ja, in je ena mini čibi, like, zgleda k osnovno šolke, pa I'm 1 year older than you. Je pač drugi letnik srednje šole. To je glih to, ko je v My Dress Up Darling, ko se govori, ta tista sta starejša, zgleda, kot da je osnovno šolka, njena sestra pa zgleda, kot da je odrasla. In všeč mi je, dali so tudi realization tudi v animeju, ko sta gledala ona dva tisto, ko je rečela, da je she's in elementary school in sta tak, You're what? Ampak nisi pa gledala nobenih animejev, ko si, ne vem, na slovenski televiziji. Dango priporočaj svoj najljubši anime. Začela gledaš prvi anime, ko sem ga officially gledala, je bil Demon Slayer. Ampak sem pol ugotovila, da sem že od otroštva par animejev pogledala. A si gledala RTL 2?
Ne. Na Otoju sem gledala, ko je bilo sinhronizirano v slovenščino. Ona je iz druge generacije, to ni več RTS2 generacija. To je že generacija kabelske televizije. Nisem več 25. Ugotovila sem, kaj sta bil to anime. Bakugan, Beyblade, Yu-Gi-Oh! Tudi. To sem gledala vse, ampak sinhronizirano. Kateri je najboljši Yu-Gi-Oh? Najboljši Yu-Gi-Oh? Katera? Kaj, enka, what the fuck? GX je najboljši. Ne, guys, card games on motorcycles. Don't give me those motorcycles. Okay, Down fantje. the cliff you go. Vse je drugače. Vsak naj priporoči Ashie en anime. Full Metal Da vidim, Alchemist če še ga- Brotherhood. Ok, nisem gledala. To je tako, se to itak pač To je tako, številka. Ja, sej, pač tak mislim, klasika, konsensus, da je tako najboljši anime vseh časov. Ne, jekleni alkimist. Tamle. Tamle, Okay, o tem moramo tudi še govoriti. Zdravo. Ja, Zdaj dan bo priporočal in gremo govoriti. To sva z Jeklenem Juvanom, ne, alkimistu. prebrala.